Pamirsa, ini rencana mungkah pariwisata Bali dahat kesanggah becik oleh para angganing industri miwah wisatawan. Nanging ring pamungkahan pariwisata Bali puniki, pemerintah mangde presiden abdapin pini becik kewentenan inucap. Lembaga Kajian Ekonomi Institute for Development of Economic and Finance, INDEF, mausang rencana mungkah pariwisata Bali patut kedabdabin pini becik. Peneliti Indef Rusli Abdullah saking kantor berita antara mausang, pidabda penadunan indek kasus ring Bali mangde janten tur penglalanyane sampun presiden nadunang. Yadiasten sampun kebungkah pemerintah kepatutan laksana yang panureksan maliutawi atau double screening majang wisatawan, utamanipun wisatawan asing, sane pacang rauh ke Pulau Bali. Sekadi wisatawan sane rauh saking penegara asing mangde ngejangkepin angge untuk surat bebas COVID-19. Ring Bali ipun mangde ketureksain malih. Lianan punike dane ngeuhin indek pemargin protokol kesehatan, mangde ketegepin malih sejroning nas pengelola kasus anyar. Wisatawan asing ketahipun mepupul ring bar utawi genah sane ramie, kewentenan pewatesan Galahwangi patut kemargiang, miwah pewatesan sane lianan. Dane mausang potensi ekonomi pariwisata Bali dahat ageng majang Indonesia miwah UMKM nanggeng kantun patut yatne ring sejroning pemargi. Sedurungnyane Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mausang, ini rencana mungkah pariwisata Bali santukan wenten penadunan kasus COVID-19 ring Pulau Bali. Luhut nureksain pemargin untuk mungkah parikrama ekonomi rumasuk pariwisata pacang kelaksanayang nanggeng kantun anut ring protokol kesehatan. Kewentenan kasus COVID-19 ring Bali ring awuku pungkuran keweningin saya nadunang. Puniki kepanggih sangkaning sampun kelaksanayang kewijakan saning ngurat yang indek widang ekonomi, saha pemargin protokol kesehatan ring sejebak Bali rumasuk ring tingkat desa. Luhut mausang pemerintah pacang laksanayang sosialisasi ngeninin indek awek-awek regulasi tata cara pariwisata ring Bali, utamanipun majang wisatawan asing. Bali Pos Nguningayang.